Dobar dan poštovane gledateljice i gledatelji, dobrodošli na Numizmatika.net, video kanal specijaliziran za numizmatiku i faleristiku. Možete nas pratiti na YouTubeu, Facebooku, Twitteru i Instagramu. Ja sam Zlatko Viščević i danas ću vam predstaviti jednu jugoslavensku kovanicu. Radi se o kovanici od 20 dinara s godinom izdanja 1988. U literaturi je ova kovanica zavedena pod kataloškim brojem KM132 u Standard Catalog of Old Coins, poznatiji kao Kraus katalog, te pod kataloškim brojem 73 u katalogu Viščević za novac na području bivše Jugoslavije. Kovanice ovog tipa su izdavane samo 2 godine, 1988. i 1989. Ukupna količina otkovanih komada je 42.769.000. 1988. godine je otkovano 29.775.000 komada, a 1989. 12.994.000 komada. Ove kovanice su kovane u Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca u Beogradu. Autor ove kovanice je Dragomir Mileusnić. Ove kovanice su puštene u opticaj 15.11.1988. a povučene su 31.12.1989. godine. Po svom obliku ova kovanica je okrugla i ima promjer od 19 mm. Ova kovanica je napravljena od mesinga, točan sastav legure je 75% bakra, 21% cinka i 4% nikla. Masa kovanice je 3,2 grama. Rotacija kovanice je germanska ili medaljerska, što znači da su kod rotacije po vertikalnoj osi lice i naličje uspravni. Obod kovanice je gladak. Gledate video kanal Numizmatika.net, proširite svoje znanje iz numizmatike i faleristike i pretplatite se na naš kanal. Kliknite na like, subscribe i na zvono, tako da budete prvi obavješteni kada izađe novi video. Vratimo se na našu današnju kovanicu. Na licu kovanice u njenom središnjem dijelu nalazi se državni grb Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. U središnjem dijelu grba je plamen koji proizlazi iz 6 baklji. Plamen i baklje okružuju 2 snopa žita. Snopove žita povezuje lenta na kojoj je datum 29.11.1943. godine. Na vrhu grba, na mjestu gdje se snopovi spajaju, je zvijezda petokraka. Oko grba su 2 polukružna natpisa, u gornjem dijelu je polukružni natpis na ćirilici SFRJ Jugoslavija, a u donjem dijelu je isto polukružni natpis SFRJ Jugoslavija, ali na latinici. Ćirilični i latinični natpis razdvajaju 2 mala romba. Grb i natpisi su smješteni u krugu koji je pak smješten unutar kvadrata. Ispod donje stranice kvadrata nalazi se godina izdanja. Na ovoj kovanici je prikazana treća varijanta državnog grba Jugoslavije koja je bila u upotrebi od 1963. godine pa sve do raspada zemlje. Grb nove socijalističke Jugoslavije doživio je 3 promjene za vrijeme postojanja te države. Prvi grb zajedno su likovno oblikovali umjetnici Antun Augustinčić i Đorđe Andrejević Kun po uzoru na grb Sovjetskog saveza. Taj grb se sastojao od crvenog plamena koji je proizlazio iz 5 baklji. Tih 5 baklji je simboliziralo 5 jugoslavenskih konstitutivnih naroda, Slovence, Hrvate, Srbe, Crnogorce i Makedonce. Plamen je simbolizirao bratstvo i jedinstvo navedenih naroda. Plamen i baklje okružuju 2 snopa žuto-zlatnog žita. Snopovi žita su u donjem dijelu ukršteni, a povezuje ih plava lenta na kojoj je u središnjem dijelu bijelom bojom ispisan datum 19.11.1943. Datum drugog zasjedanja Avnoja. Iznad plamena se nalazila crvena petokraka zvijezda. Nakon donošenja Ustava Federativne Narodne Republike Jugoslavije od 31.1.1946. godine došlo je i do stilske izmjene grba, uz zadržavanje osnovnih elemenata iz prve verzije grba. Plamen koji proizlazi iz baklji je sada nešto širi. Baklji dodiruju snopove žita i lentu. Datum na lenti sadrži točke umjesto crtica, a snopovi žita u gornjem dijelu dodiruju crvenu zvijezdu petokraku. 5 baklji i dalje predstavljaju 5 konstitutivnih naroda, iako je bilo prigovora da bi se trebala dodati i 6. baklja koja bi predstavljala muslimane, danas Bošnjake, kao poseban narod. Međutim, taj prijedlog nije usvojen.
Grb doživljava svoju treću promjenu 1963. godine prilikom donošenja novog ustava, kada se i naziv zemlje mijenja u Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Ova varijanta grba je stilski praktički identična grbu iz prethodnog razdoblja, s time da je dodana još jedna baklja. U ovoj verziji grba 6 baklji predstavlja 6 jugoslavenskih republika, Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Makedoniju. Postoji tumačenje koje se uklapalo u tadašnji politički narativ da 6. baklja predstavlja muslimane kao priznati 6. jugoslavenski narod. Na naličju kovanice u središnjem dijelu je oznaka nominale 20. Oznaka nominale je smještena unutar kvadrata. Naziv novčane jedinice se navodi 4 puta i smješten je u stranice navedenog kvadrata. Iznad gornje stranice kvadrata je natpis na hrvatskom jeziku latinicom dinara. Ispod donje stranice je natpis na srpskom jeziku ćirilicom dinara. Pored lijeve stranice je vertikalno položeni natpis na slovenskom jeziku latinicom dinarjev, a pored desne stranice je vertikalno položeni natpis na makedonskom jeziku ćirilicom dinari. Ove kovanice su stilski različite od kovanica iz prethodnog razdoblja. Obilježavaju ih male dimenzije i karakteristični kvadrat na licu i naličju. Ove kovanice su izdavane samo s 2 godinama, 1988. i 1989. i bile su u opticaju jako kratko, nešto više od 13 mjeseci. I to bi bilo sve u ovom današnjem videu. Zahvaljujem se na vašoj pažnji. Ukoliko imate bilo kakav komentar vezan uz ovaj video ili kanal, slobodno ga možete ostaviti u sekciji za komentare. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, lajkajte ga, podijelite ga i pretplatite se na kanal Numizmatika.net. Želim vam ugodan nastavak dana i vidimo se u sljedećem videu.